Dobrodošli u 5 minuta joge. Ja sam Nela, a ovo je jutarnja meditacija da postavimo nameru za dan. Namestimo se u udoban sedeći položaj. Ukoliko nam prija, možemo da zatvorimo oči ili pustimo pogled da se meko gubi u daljini. Počinjemo tako što ćemo napraviti dubok lagani udah na nos i dug rasterećujući izdah na usta. Ponovo dubok udah na nos i potpun izdah na usta. Još jednom, dubok udah na nos i dug izdah na usta. Sada ponovo napravimo dubok lagani udah na nos, pa na kraju udaha zadržimo na trenutak i onda izdahnemo potpuno na usta. Ponovo dubok udah na nos, zadržimo i dug izdah na usta. I još jednom, dubok udah na nos, zadržimo na trenutak i dug izdah na usta. Dozvolimo sada da dah pređe u svoj prirodni ritam i udah i izdah su na nos. Položimo šake jednu preko druge na prednju stranu grudnog koša, preko srca i osjetimo kretanje daha, blago podizanje i spuštanje grudnog koša, blago širenje stomaka pri udahu i skupljanje pri izdahu. Osjetimo ispod dlanova ritam otkucaja srca koji nas podsjeća da smo prisutni u ovom trenutku. Sada odvojimo trenutak da razmislimo o današnjem danu. Razmislimo kako želimo da se osjećamo danas, koju energiju ili kvalitet želimo da unesemo u ovaj dan. Možda smirenost, fokus, strpljenje ili možda radost, lakoću. Šta je ono što bismo voljeli da doživimo danas? Zamislimo sebe kako prolazimo kroz dan sa tim osjećajem. Vidimo sebe kako smo prisutni u svakom trenutku, osjećajući baš ono što smo odabrali. Zamislimo kako se naše telo osjeća dok provodimo dan sa ovom namerom. Kako nam izgleda dan kada ga provodimo s ovim osjećajem. Sada ponovo napravimo dubok lagani udah, zadržimo dah na trenutak i napravimo dug rasterećujući izdah na usta. Sklopimo dlan o dlan ispred grudnog koša i odvojimo trenutak da osjetimo zahvalnost za svoje telo, dah i za ovu nameru koju smo upravo postavili za sebe. Kada god smo spremni, trepnemo nekoliko puta, otvorimo oči ako su bile zatvorene i ponesemo ovu nameru sa sobom kroz dan.
Hvala što ste mi se pridružili u ovoj meditaciji. Želim vam divan nastavak dana.